Yes, ngira ngo murimo murabyibonera rero ni The Quick Times ihababiriye rero ni imyigaragambyo iramukiye iguma kuri stade d'Unité. Ni imyigaragambyo rero yivanzemo abaturuka Goma, Uvira, Bukavu bavuga yuko badashaka yuko M23 yava muri aka gace. Ni imyigaragambyo rero ikomeye bigaragara yuko yagaragayemo n'abasirikare b'umutekano batandukanye. Ngira ngo rero murabibona uko bigiye bimeze, ngira ngo murabona ko ari imyigaragambyo iri kubera muri Goma itoroshye cyane. Ngira ngo rero murimo murabyibonera mwenyine uko byifashe. Ngira ngo nkuko rero bigaragara mu itangazo rya AFC 23 riravuga yuko gutegeka binyuze mu bwoba cyangwa kwica mu giciro cyangwa se ubutegetsi bw'amaraso bwa Chirombo n'itsinda rye rishingiye ku bwoko rero abamwita imashini y'urupfu itica mu ituzo. Ibirimo rero kubera Kinshasa uyu munsi ntibikira amakosa asanzwe y'ubutegetsi, ni systeme rero iteguye neza y'ibyaha bya leta yashyizweho na Chirombo ubwe hamwe n'itsinda rye rero rishingiye ku bwoko rifite mu biganza byaryo inzego z'umutekano, iz'ubutegetsi n'iz'ubutabera mu murwa mukuru. Ubutegetsi bwa Kinshasa rero bwashyize ubwoba mu nzego mu ntara nyinshi bugenzura, harimo rero amagereza ndetse y'ibanga ndetse n'ayigenga afitanye rero isano na Chirombo n'itsinda rye rishingiye ku bwoko. Akorera hanze rero y'amategeko yose. Aha hantu rero si amakosa yihariye cyangwa se ibidasanzwe by'igihe gito, ni igikoresho rero cy'umukuru cyangwa se cy'ingamba zo gutegeka no gushyiraho igitutu gishingiye rero ku bwoba ndetse no kwica no gukuraho abantu bagenewe no gucecekesha abantu bose. Ni itangazo rero rinyuze ku rubuga rwa AFC 23 rero yanditse n'ubundi igira ati ibyaha rero bivugwa ni ibiremereye cyane, gushimutwa, gufungwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko, iyicarubozo ikorwa ku buryo rero buhoraho, gufata rero ku ngufu, kwica abantu rero badakurikije imanza cyangwa se n'iyoyoka ry'abantu. Abahohotewe rero ni cyane abatavuga rumwe n'ubutegetsi, baharanira uburenganzira bwabo, ariko rero kandi n'abasirikare n'abapolisi by'umwihariko abo mu gace rero kavuga igiswahili bafatwa nk'abakekwaho kutizerwa ndetse bihagije rero ku butegetsi bwa Chirombo. Akenshi rero bazira kwanga gushyira mu bikorwa imigambi y'ubugizi bwa nabi irimo gusahura no kwica ndetse na ruswa. Rero nta rupapuro rubifasha, rero nta n'ubucamanza, nta rubanza, nta mategeko abigenzurwa ndetse n'ibintu bikorwa ku bushake. Ikirenzeho rero ibi byose bihishurwa bigaragaza ubutegetsi bwubakiye rero kwivangura rishingiye ku bwoko, aho kuba wuriwe mu bwoko biba igipimo cyo kubaho mu bya politiki. Itsinda rero ry'umukuru w'igihugu rirarenga cyangwa se
rirengera abarimo rikagambanira abandi rikabashyira mu gitutu ndetse no ku gitugu gikaze, bityo rero repubulika ihindurwa umutungo wihariye rero wavushwe n'agatsiko gato gatesha igitugu ndetse n'ivangura havanzemo n'ihohoterwa. Kinshasa rero umurwa mukuru wahindutse ihuriro nyamukuru ry'iyi mashini y'igitugu, gufata abantu nijoro, kubafungira mu bibanga mu nyubako zitemewe n'amategeko no guhindura iyicarubozo uburyo bwo gutegeka. Ubutegetsi bwa Cirombo rero bwahinduye inzego z'umutekano, imitwe ya politike yitwaje intwaro, naho ubutabera buhindura igisenge cy'imitako gusa. Guceceka rero kw'inzego si ikosa, ni ingamba rero zateguwe. Kwemera ibi byaha byaba ari ukwiyemerera gusenyuka burundu kw'igihugu kigendera rero ku mategeko. Ntabwo rero tukiri imbere y'intsinzi nke mu bicungire y'igihugu, ahubwo turi imbere y'inshingano zihanwa n'amategeko ndetse n'amateka. Gutegeka rero bifashijwe iyicarubozo n'amagereza y'ibanga ni ukurenga bikomeye ku burenganzira bwa muntu no ku mategeko mpuzamahanga. Nta jambo na rimwe rero, nta mikino ya diplomasi, nta n'indirimbo zivuga demokarasi byabasha guhisha iri hame. Uyu munsi rero abanyekongo benshi by'umwihariko abo mu gace cy'abavuga igiswahili baricwa mu ituzu ndetse no mu magereza yihariye y'ubutegetsi bwa Cirombo. Uku gucecekesha rero cyangwa se guceceka si ukubura ibimenyetso, ni ukwirunda kw'imibabaro ihishwe. Umuntu wese wabuze, umubiri wese washenywe, umuryango wose uri mu kababaro, ni icyaha gishinja ubutegetsi bwahisemo ubwoba aho guhitamo ubutabera. Amategeko rero nta mbabazi agira, ubutegetsi bwose bushingiye ku bwoba bwigeze rero bwibwira ko bushobora gucecekesha ukuri. Nta na bumwe rero bwabishoboye. Amagereza y'ibanga n'ayigenga ya Cirombo n'itsinda rye ryishingiye rero ku bwoko azahora ahinduka dosiye. Ababuze rero bazahinduka amazina, kandi guceceka kw'abaturage umunsi umwe bizahinduka umwanzuro. Niyo mpamvu rero aba baturage nabo bifashe birara mu mihanda bamagana ubutegetsi bwa Kinshasa, nk'uko muri kugenda mubibona, bavuga yuko ku byapa bitandukanye badakeneye kubona Cirombo muri kariya gace kafashwe na M23. Abandi bavuga yuko badakeneye kubona M23 isubira inyuma. Abandi bavuga yuko M23 yabagejejeho ibintu bitandukanye, amazi, umuriro, amashanyarazi ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye bari barabuze ku butegetsi bwa Cirombo. Akaba ariyo mpamvu rero benshi bahisemo kujya mu mihanda no kwamagana ibyo Union Européenne ndetse n'abazungu bagenda bavuga ko bigomba gushyirwa mu ngiro.